medicinskoj školi nije ništa neobično da dolaze učenici drugačije nacionalnosti, drugačije vjere. Gledajte, oni u ovoj školi na kraju svog školovanja polažu i zakletvu kojom kažu da će pomagati svim ljudima bez obzira na vjeru, nacionalnost i nekakvu rasnu pripadnost. Jovana je moja najbolja prijateljica iz razreda. Odmah sam mi zavoljela prvi tren. Stvarno je mogu sve reći i povjeriti. Znam da ona to neće nikome reći. Ne znam, sad trenutno ne mogu zamisliti kako bi bez nje. I upoznala sam je sa svojim prijateljima i svi su je dobro prihvatili jer ne vidim zašto ne bi, što je ona drugačija nacionalnost, nema veze. Moji roditelji nisu imali ništa protiv naših druženja. Mirna ih se svidjela i vole kad dođe kod nas. Prihvatili su kao svoje dete i stvarno super su prema njoj. U odnosu na njihovo prijateljstvo, dakle, primjećujem da su obje mlade, razigrane, vesele djevojke koje se vole družiti. Mirna mi je najbolja prijateljica u razredu. Obožavam se družiti s njom, obožavam izlaziti, stvarno je super, mogu joj se povjeriti, mogu joj sve reći. Tu je uvijek za mene i bio je jedan dečko koji, kada smo izašli van, svidio nam se isti dečko. Ne bi bilo u redu da jedna bila s njima i drugoj se sviđa. Tako da smo ga malo zafrkavali i pustili ga na miru. Pa u redu da ga zafrkavamo, treba malo tako. Dogovorimo se oko prevoza, izlazimo zajedno nas dvije ili s dečkima, ali bolje kad smo same. Ne idemo u veću gužvu jer onda izbije neka svađa uvijek oko drugih cura. Moj dečko ne smije gledati drugu curu. A ja i Mirna smo malo ljubomorne. Ima mene, zašto bi gledati? Pa sad kad ih gledaju, ok, smije oni pogledati neke cure, ali baš kad ih odmjeravaju ili ne skidaju ovaj pogled s njih, to nas zabrinjava. Pa dobro, a ako se dogodi da prolazi neka cura i slučajno pogleda, možda mogu oprostiti ako to nije tak često napravio. Ne kažem da ne smije gledati, ali baš onako da bulji, ne. Jednom dnevno smije pogledati drugu curu. Jovanjina jedina mana je to što se brzo naživcira i što je jako agresivna kad je ljuta. Pa dobijem često batine od njega, ali ne onako nešto strašno, lupi me ili nešto ovako. Ali ne, to je sve šale, mislim, ne bi ju nikad udarila, bože sačuvaj. Nisam agresivna u smislu da udaram ljude i to, nego povisim ton i derem se jako. A ne, ovako više mirna i sve mirno kaže, ja ne mogu, ja nemam živaca za to. Ja sam mirna i sve mirno prihvatim. Malo terapija, ali jednog dana će pukniti pa će mi to sve vratiti. Pa Mirna je previše opsjednuta fejsom, stalno visi na fejsu. Kad je nešto pitaš, isključi se skroz jer je na fejsu, naravno. I luda je za Justinom Bieberom. Ima čitavu sobu oblepljenu njegovim slikama. Pa Mirnin dečko se isto s tim ne slaže jer misli da je to ludo, da previše posvećena Justinu Bieberu, čak što više njeg nekad zapostavlja. U našem razredu postoji djevojka drugačije nacionalnosti, Jovana. Odnosimo se prema njoj kao i prema svima drugima u razredu, nema nikakve razlike. Pa prvi dan kad smo ušli u razred, sjela sam sama jer nisam znala hoće me prihvatiti ili čudno sam se osjećala. Onda sam sjela sama u zadnju klupu, Mirna je došla do mene i pitala hoću sjesti s njima. I ja sam sjela i tako da na kraju sam rekla šta sam i tko sam i prihvatili su me.
budući da je to škola koja baš osnovno svoje nekakvo zanimanje u odgoju učenika polaže u to da djeca razvijaju toleranciju prema svim ljudima. Dakle, čovjek je čovjek bez obzira na njegova nekakva obilježja koje smo mi ljudi podijelili. Mislim da to ne predstavlja neki problem i da ljude ne bi trebali gledati po tome tko je što i kakve nacionalnosti. Nije bilo nikakvih svađa i razmirica. Ako ikada i bude, vjerujemo da to neće biti zbog vjerskih i političkih odnosa, nego da će to biti zbog naših ludih godina. Mislim da ono što je bilo prije da se to treba zaboraviti, ne stalno se vraćati na tu temu rata i to, jer s tim neće ništa postići, čak što više mogli bi pogoršati ovaj život. Mene isto ne zanima to što je bilo. Mi tada smo bili ni rođeni, tako da nema ništa s tim.